Je suis Dionise kanizera ko mwese mumeze neza cyane. None turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 2025 tukaba tugarutse mu makuru aremereye cyane y'imikino kuko uyu munsi mfite ingingo ziremereye cyane naga ikiganiro nagikora ngenyine. Niyo mpamvu nazanye umusesenguzi wa mbere muri kino gihugu hani Nyarugenge, nagira ngo nawe atwibwira. Mchambuzi wa habari za michezo MC Sanga. Yes, Sanga uri kuru cyangwa bimeze nabi? Oya ndi kuru. Mwamwumvishije rero tugiye kuba tugaruka ku ngingo ziremereye cyane. Equipe ya Rayon Sports irimo inavugwamo amakuru menshi agiye atandukanye. Bamwe barimo baregura, abandi bakinnyi barimo baratangaza yuko bagiye gusezera mwino equipe. Bivuze yuko mu buyobozi hari abari gusezera, mu bakinnyi hari abari gusezera. Perezida Twagirayezu Tade mukanya agiye kwitereka menu umuceri. Mbere yuko yitereka ngo menu umuceri, natwe tugomba kubanza tukitereka tukamenagura tukazana operation neza cyane. Turaza no kugaruka gatonya ku Mavubi ikipe y'igihugu. Kwanza wabanza akabare tumena cyangwa duhere kuri Reyo. Reka duhere ku Mavubi kuko ni inkuru yihutirwa cyane. Abanyarwanda babanze bayimenye, bari kugenda bumva hirya no hino ati sasa byagenze bite. Uwo bita Adera Murushi ageze gutya cumugozi Nyarugenge. Yari imikino myinshi amaze gukina, by the way. Ureye umaze gukina umukino urenze umwe, ari umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi cyangwa se ikipe y'igihugu yose waba utoza ugakina imikino umwe ibiri itatu nta mukino numwe uratsinda, icyo gihe abantu batangira kugutera ikize kunyuzamo. Yego cyane. None abifashijwemo n'uwo bita Mugisha Gilbert barafinda, umusore w'ikipe ya APR wananiwe kubitsina mu ikipe ya APR, ariko aravuga ati aka kanya reka afashe uwo bita Adera Murushi gucimaka gucikimwaro mu ikipe y'igihugu, ahita atereka mu gitego kimwe ku busabwa umuzima arapfuye. Rero sasa rero Amavubi bagiye kujya mu kisi, siyo gahunda ubwo ukuntu bimeze. Nyuma yo gutsinda ikipe y'igihugu ya Zimbabwe abantu update bamenye ukuntu ibintu byifashe. Yego, ukuntu bimeze nyuma yo gutsinda ikipe y'igihugu ya Zimbabwe igitego kimwe ku busa, uko baramaze iminsi badatsinda, banganyije n'ikipe y'igihugu ya Lesotho ubusa ku busa, abatsindwa n'ikipe y'igihugu ya Nigeria inshuro ebyiri. Yaba n'umukino wabereye i Nyarugenge, ibitego bibiri bya Nigeria ku busa bw'Amavubi. Umukino wabaye ejo bundi ku munsi wo ku cyumweru nabwo kwa gatandatu kwa gatandatu Nigeria idukubita kimwe ku busa, idukubita kabiri ubwo ngubwo. Noneho Zimbabwe yo twayikubisa kimwe nkuko bimeze. Rero tayari ubwo ekipe ya mbere muri itsinda turimo ni ikipe ya South Africa ifite amanota 16. Ekipe ya kabiri ni Benin, ekipe ya gatatu n'Amavubi isagira amanota 11. Bakurikiye n'ikipe ya Nigeria itari yakina n'ikipe ya South Africa, ubwo kubi bakurikiye Nigeria akanya ubwo ifite amanota 10, barushanwa inota rimwe n'Amavubi. Ikipe ya kane ni Lesotho, ya gatano ni yihe Zimbabwe. Iyi Zimbabwe imaze gukubitwa n'Amavubi. Nuko rero bimeze, ariko urumva yuko Amavubi agifite amahirwe ku mukino wa nyuma. Biracyagoye cyane kuko nk'ikipe y'igihugu ya South Africa iyoboye eritsinda, ndetse n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, imwe mu makipe akomeye cyane nakanganye muri Afrika, namwe mu makipe ayo ngo yabiri bundi niyo ngo bitezwe ko gomba kwishakamo imwe iserukira eritsinda ikajya mu gikombe cy'isi. Reka mwamwe rero tuzarwana mpaka kugeza ku mwuka wa nyuma. Reka twihute kuko dufite inkuru y'imikino ikipe ya Rayon Sports. Amavubi y'ubwo tuyifurize amahirwe masa. Rayon Sports ni ekipe irimo iravugwa mu byinshi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo ubanze kwanza uduhe update noneho tubone twasesengura cyangwa se twagenda tubigarukaho neza. Reka mere ku muyobozi uherutse kwegura vice perezida wa kabiri, kuko Rayon Sports igira aba vice perezida babiri, yaba ari Muhirwa Prosper ndetse na Ngoga Roger. Rero Ngoga Roger yamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sports ngo nyine nko mu vice perezida w'ikipe, ubwo ubuyobozi ahita Twagirayezu Tade nka perezida w'ikipe. Byo ntabwo bikiri inkuru kuko imaze iminsi trendinga nyuma y'inama yabereye hari muri Serena bikarangira ari naho ahise yegurira tayari. None kuri uyu munsi nayo inkuru yihutirwa cyane, ari nayo nkuru mu bamutegereje kumenya tese byagenze bite. Hari gihe waba wabibonye biposinzana ariko numenye ibyo ari byo. Rero wo bita Rukundo Patrick
umubitsi w'ikipe ya Rayon Sport nawe yamaze kwigura tayari. urumva ko ibintu bikomeye cyane. Hari n'indi ngura ariko wari nabonye dufite. Yego nawe ndaje ngivugaho ariko mbaze kugira. Nayo yivugaho tuzingiremo rimwe abantu babanje gufata. Uwo bita noneho Niyonzima Olivier Sefu Kambana Roho nawe ari gutangaza ko ashaka gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Tayari. Ngai urakoze cyane. Nuko ngo rero ikipe ya Sport irimo inkuru eshatu ziremereye cyane. Witwa Roger Ngoga yamaze gusezera. Noneho ukongeraho n'uyu nguyu Rukundo Patrick wamaze gusezera. Ukongeraho na Niyonzima Olivier Sefu nawe ushobora kuba yatandukana n'ikipe ya Sport. Ni ibintu byumvikana neza yuko ikipe ya Sport irimo ibintu byinshi biremereye binakomeye cyane kubera yuko duhereye ku uyu nguyu Niyonzima Olivier Sefu kubera yuko umukinnyi ni ikintu gikomeye cyane. Numukaseri ukareba ese Rayon Sport ifite abahe bakaseri ifite nde Narindwa Aimable umwana avuye muri Mukura umwana utaramenyera twaramubonye jezi yaramuremereye muri Rayon Sport nta kintu ari gukora urumva uzi ko ari no mu bantu byavuga ko Rayon Sport ishobora kumutiza kuko Rayon Sport yavuga ati nituramuka tuzanye uwo bita Ismael Pichon umukaseri tukaba dufite uyu nguyu Niyonzima Olivier Sefu Kambana Roho tukaba dufite Ndayishimiye Richard kuko nawe akina nk'umukaseri ubwo uwo nguwo Narindwa Aimable ngo twamutiza none byagenda bite mu gihe Pichon ntabwo aje noneho Sefu akaba agiye nuvuga ngo Sefu aragiye Pichu nawaje diro ye yaranze ukongeraho uyu Narindwa Aimable n'umwana ukiri mutonya jezi yaramuremereye buriya Richard nawe kumukira kuri gatandatu niyo mpamvu adatanga umusaruro ntago ari umukinnyi ntago ari umukasi aribwo n'umukinnyi ujya ukina ku munani ubwo rero urumva neza ni ikibazo gikomeye ku kipe ya Sport. Sport igiye gutangira shampiyona ifite umukino ukomeye n'ikipe ya Kiyovu Sport iramara gukina uwo mukino ku wa gatandatu ubundi wa gatandatu izakina undi mukino ukomeye ikinemo n'ikipe ya Singida Black Star. Singida ni ekipe ikomeye mu nce ni ekipe ifite abakinnyi bakomeye ifite uwitwa Aucho wakinaga mu ikipe ya Yanga Africa ntago ari umukinnyi Rayon Sport idashobora kwigondera bisobanuye iki bisobanuye ko Rayon Sport hagati iracyafite icyuho noneho nabari bahari Sefu twari turimo turamubona n'umukinnyi arimo arazamura urwego Rayon Sport imubereyemo ideni kubera yuko amakuru mfite bamubereyemo imishahara y'amezi 3 kongeraho na Rokitoma batamuhaye urumva rero ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bikomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya Sport ndetse n'uyu Niyonzima Olivier Sefu Rayon Sport nimba yitegura ikipe yitwa Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania inakomeye cyane imwe mu makipe akomeye ubwo rero bivuze ko mu gihe badafite uyu mukinnyi bikomeye cyane kuko bazakirana umukino wa mbere cyangwa se preliminary round mukino wa mbere wa CAF Confederations Cup no bwa mbere bagiye no guhura ndakeka muri iyi mikino nyafurika kuko wenda umukino wa mbere bagiye ariko muri gicuti bwo barahuye icyo gihe kuko banganyije kimwe kuri kimwe sibyo ari kuri Kigali Pele Stadium Rayon Sport yari yabakiriye muri kuri Rio Day yari yabakiriye hari ya rwose ndibuka ko Singida yari ifite abakinnyi b'abazungu benshi yego ubundi amakipe yo muri Tanzania akunda no kubagira cyane nk'ikipe yitwa Singida ikunda kubagira na Azam ikunda kubagira ndetse na ikipe ndi kunda kubagira bora ninuza ni Yanga bakunda kujya hariya ku mugabane wa Amerika bakakuzanira abakinnyi abanyashiri hariya muri Tanzania bari usanga gufite umwataka w'umunyashiri ngo ari gushimaka ngo bamuguza amadolari ako murera yigeze kuzana munye Brazil Jonathan Rafael da Silva uramwibuka ndamwibuka cyane hariya Pierre nayo yaramuza ariko tindaho yarengeye harya buriya Singida none ubu ngubu hari uwifite ubu ngubu ndakeka nta muzungu n'umwe ifite kabisa ubwo rero ngayo nguko Rayon Sport ubwo ngubwo uyu perezida twagereye Stade Mukanya agiye gukora ikiganiro kuri Rayon Sport TV abantu turamuzi uyu n'umwe mu ba perezida nabonye batangaza ubu ngubu twamwitegaho ikintu no mu kiganiro cya Mukanya umwe mu bayobozi batajya barifana bamwe mu bantu benshi cyane bategereje iki kiganiro bamaze no gutereka ahubwo abantu nimba ikiganiro kiri premier bamwe bamaze kuryamayo abatereka tuze tumenye sese agiye kuvuga iki timo mu bintu biteze bari kwibaza ati se nimba Rayon Sport ejo bundi baheruka mu nama hariya kuri Serena Rayon Sport inama yabo bari bazi ko bagiye gukemura ibibazo bya hato biri kuvugwa bimwe bavuze ati Rayon Sport igiye gukoresha ingingo y'imari yarenga miliyari 2 ariko muri iyi nama umuyobozi yahise ahegurira uyu nguyu ngo Roger yaraheguriye ese byagenze bite n'iki batumvikanyeho ese kubera iki uyu nguyu Rukundo Patrick yeguye ese byaravuzwe ko uyu nguyu umuperezida nawe bita twagira tude nayo ngo ashobora kungwa yarasohotse mu nama arabyumvise oya ni nako byagenze kuko nawe agomba gutanga umucyo kuri ibi
ibi ngibi ahubwo ariko kimwe mu yarasohotse bintu rwose nibyo nibakeka abantu ahubwo nibyo ni amakuru y'Imana. ariko abareyo benshi cyane abibereye mu ntara hirya no hino mu gihugu ikintu wenda bashaka kumva cyane iki cyane n'ingingo y'imari amafaranga bafite ubwoba Rayon Sport nimba buri munsi bicara bashaka gukosora buri mwaka bavuga ati turakosora ingingo y'imari ikipe ive muri bya bibazo byo ngo bakunda kuvuga ngo ntabwo ihemba ngo guhoramo imyenda abakinnyi icyo ni kimwe mu bintu abareyo biteze ko agomba kubaganiraho ayo mafaranga agomba kuva